Dalam nama Pai, Ngau Anak, Ngau Roh Kudus. Amen. Engkau bisik di antara kita nanyo. Namun dok julu ati Allah Ta'ala ngagak mensio, lebuh ya baru nempok mensio dulu kelio. Bisik mensio bertemu. Penghidup aku, barangku aku ngenak ia. Nadai siapa-siapa boleh ngajar aku, gaya aku patut hidup. Penghidup tu asai ke nadai reti, kuruniang sekedar. Bu pemungkal nulis, udahnya Tuhan Allah Ta'ala nempok mensio, ari amau taka abus tanah, lalu ngesuh keseput penghidup ke dalam lubang hidung yo, lalu mensionya hidup. Allah Ta'ala penempok mensio ngosmo isi yo, mensio digagak neladan gamal yempu. Bu Mazmur 139 ayat 14 madah, semua utai ti dikerja nuan, ndang nyelai serta manah benar. Salin Alkitab berita baik, Alkitab bahasa Malaysia, nyentuh agi dalam rundiang aku. Tuk munyi salin dia. Aku memuji engkau kerana engkau menciptakan aku dengan baik dan luar biasa. Segala perbuatanmu ajaib dan mengagumkan. Aku benar-benar menyedarinya. Mensio digagak nyelai serta manah benar, neladan gamal yempu. Lalu hari semua utai ti udah digagak Allah Ta'ala, mensio ajak ke kesuh kaya seput penghidup. Aruh yo ka munsuh Allah Ta'ala, ngau nak ulih nguji dekat ngerusak kawal di antara Allah Ta'ala ngau mensio, ti digagak yo nyemaka gamal yempu. Mensio diuji, diumbuk nintiang hari ngelaban semua adat Allah Ta'ala ti kudus, ngambil kengagak penyalah ngelaban Allah Ta'ala. Sitan tidak banding Tuhan Yesus ngau pencuri dalam Injil St. John bagi 10 ayat 10. Ia datai, laban ia seminak dekat encuri, munuh ngau ngerusak. Lalu St. Peter nyemaka ke sitan ngau singa, ti berjalai segau-segau, ti negung, begigak korang ke dekat dempok ia. Peter mesan kita, laban mesitan, berdiri tegap dalam pengharap. Kita ti udah diada ke baru, ti udah diada ke ari atas, ti udah diberi Jesus kuasa jadi anak Allah Ta'ala, ke diada ke Allah Ta'ala, ti udah mati ke dosa. Kita diajar, nyerah ke tubuh kita jadi piring ti hidup ti kudus, ti dikerinduk ke Allah Ta'ala. Tu utai ti dipinta Allah Ta'ala ari semua kita ti udah digagak ya keyempu. Tu kedekat Tuhan Allah, gaya kita ngenak penghidup kita sepemanjai kita nguan dunia inyau tu. Ia udah ngesuh ke seput penghidup ngagai kita, ngambil ke kita ngeninggi, ngemesai lalu seruran ngemulia ke nama ia. Ngagai Kristian deklusi, Paul nulis, nyalai, laban kita udah dipilih Allah Ta'ala jadi orang ke kudus serta dikerinduk ke ia, rasuk ke penyiru, penelap, ati ti baruah, ati ti nemu nunduk ngagai pangandiri, ngau ati ti liat. Peniau ti ngembuan penyiru, penelap, ati ti baruah, ati ti nemu nunduk ngagai pangandiri, ngau ati ti liat. Tu peniau ti ngerindu ke ati Allah Ta'ala. Paul minta ari Kristian di Rom, minta kita nyerah ke tubuh kita, nyadi ke piring. Nama bangsa piring tubuh ti denjuk kita ngagai Allah Ta'ala ngelamok-lamok tu. Katia baka piring ti hidup, ti kudus, ngau dikerinduk ke Allah Ta'ala. Tahu ke piring ti kamah, tindak menuku, ti sengapo aja, piring anang na aja. Paul ngelalau Kristian di Korean, negeri ti besai ale orang ari mayuh bengkah bangsa diau. Terbilang laban pengawak dagang, dalam adat asal ngau main asal orang ke diau dia. Terbilang mego, laban kerja kamah ti balap di kerja orang. Nyalai kupul, tubuh ukai dikena ngerjau ulah ti kamah. Tang dikena ngerjau utai ke Tuhan. 1 Korintus bagi 6 ayat 13. Kati kita nak nemu, tubuh kita nyak perengkau tubuh Kristus. Barang siapa bergempung ngau Tuhan, nyadi setubuh ngau roh ngau Tuhan. Seliah ke ulah ti kamah. Genap dosa ti dikerja mensia dikerja yo ari luar tubuh. Tang orang ke ngerja ulah ti kamah, berdosa ngelaban tubuh dari empu. Kati kita nak nemu, tubuh kita nyak rumah Roh Kudus, kediau dalam kita,
ki udah diberi Allah Ta'ala ngagai kita. Kita ukai ngi kita empu, tangi Allah Ta'ala. Laban kita udah dibeli Allah Ta'ala ngena rego ti besai, nyalai kena me tubuh kita, ngemulia ke Allah Ta'ala. 1 Korin bagi 6 ayat 15, ayat 17 ngagai 20. Terang amat ari tulis Paul, kita Kristian ndak sekali-kali dikemendar ke ngenyuk tubuh kita, ngambil ke dikena ngerjau tai ti ngemedis ke roh ngau pengharap kita. Tang patut kita ngenak tubuh tu, ti udah ditebus ngenak rego ti besai, ianya darah anak domba Allah Ta'ala ti tuci, ngerjau semua pengawak ti dikerindu ke Allah Ta'ala. Jesus nanya sedak murid dia, bawa penemu orang, siapa anak manusia? Sidak nyaut, sekedok ngumaya John Pembaptisa, ti udah mati dibunuh, dipumpung palak dalam rumah jail. Sekedok ngumaya Nabi Elijah, tahu ke Nabi Jeremiah, tahu ke siku ari Nabi Bukai. Lama amat Jesus udah bergulai dengan manusia, tang agi mayuh lalu ndak ngelaloyo. Jaku tidak disebut aku ngagai kita ku Jesus, ukai disebut aku ari pendekak aku empu, tang apai ke dalam aku tingerja pengawak yo. Tang ti kita ndak Arab kenyok, jaku tidak disebut aku, kita patut Arab ke aku, ketegal utai itu dah dikerja aku. John bagi 14 ayat 10 ngagai 11. Nama utai ke disemu sidak pasal Jesus. Ukai ndak iyo tu tukang kayu, anak Maria, menjadi James, Joses, Judas ngau Simon. Ukai nak menjadi induk ya bisik ditu ngau kitai. Di menua yempu, lebuh hari Sabat, yo ngajar di balai gempuru. Mayu orang aliat ati ningoyo, datai ke sidak nanyo. Dini alai orang tu boleh semua utai tu. Nama penemu dalam tu, ti udah diberi ngagayo. Nama kerja je, ti benar di kerja yo tu. Mak bagi 6 ayat 1 ngagai 3. Nyentuk kesar itu, mensio aki ndak ngelalo sapo Jesus tidak ada oleh Maria di Bethlehem. Ukai nak iyo tu tukang kayu, anak Maria menjadi James, Joses, Judas ngau Simon. Ukai nak menjadi induk iyo bisik ditu ngau kitai. Nakok nyo ajak penemu sekedok mensio. Ketegalnya Bob Kudus madah sidak nulak iyo. Bekenyok megok, ari klio datai ke saritu, mensio ti nulak Jesus, ndok ngetu nabur berita ti ndok ngenok pasal Jesus. Berita bolak ti sengaja digagak, dikena nesat ke mayuh orang. Berita ti diajar pengajar bolak, awak kebejahi ke nama Jesus. Aram kita ningo ari saksi Kristus, yo ti bergulai ngau Jesus. Medok satu ningo yo, lalu mati ketiga namanya, Simon anak John. Jesus empu ngumbai Simon Peter anak John berberkat. Jesus empu madah, laban mensio nadai madah ke utai tu ngagenuan, tang apai aku ti diserga, madah ke utai tu ngagenuan. Nama utai ti disebut, ti depadah Peter anak John, ari padah ala apai ti diserga, lebuh Jesus nanyok sidak murid. Sapo aku tu ku kita? Simon Peter lalu nyaut, nuan tu Kristus, anak Allah Ta'ala ti hidup. Matthew bagi 16 ayat 16. Simon Peter dikenal Allah Ta'ala bersaksi madah ke Jesus tu meh Kristus. Allah Ta'ala yempu ke betelai dalam runding Peter ti madah ke Jesus tu Kristus, penyelamat. Jesus penebus, ke jadi pirian kena muai dosa kita, lalu ukai semenak dosa kita aja, tamagak dosa semua manusia. Yo penyawab ti lurus, ti berjaku ngari ke kita. 1 John bagi 2 ayat 1 ngagai 2. Aribo pemansud bagi 1, penulis tu madah, siku raja ti baru, tindak ngelala Joseph belabuh megai perintah di benua Egypt. Raja ngorang Egypt takut, lebuh sedak medak pemayuh orang Israel. Orang Israel ukai semenak mayuh, tang kriang lagi ari orang Egypt. Yo meri hukum, ngasuh induk bidan munuh anak lelaki orang Hebrew. Induk bidan 2 ikut tu orang kenangi kalah tala, lalu ngai nitiah kejakuk raja. Nyalai pemayuh tubuh orang Israel, majak nambah menambah.
Raja meri atur ti baru ngagai orang Egypt, ngasuh sidak ngambil semua anak lelaki orang Israel ke baru ada, lalu buai sidak ngagai sungai Nile. Tu maya Moses ada. Inayo ngau menjadi induk yo, nyelamat ke yo. Inai ngau menjadi induk Moses, udah ngenak pemintar sedoai nyelamat ke yo. Inai ngau menjadi induk Moses, dikenal Allah Ta'ala, ukai seminak nakok nyelamat ke yo. Tang laban Allah Ta'ala bisik pengawak besai terdekat di kerja yo nengah Moses. Nyo ngulu ke orang Israel pansut hari negeri, tialai sidaknya diulun ngagai benua ti kaya serta ami. Kita udah ditebus, ngambil ke, nyadi ke ngik yo, Rom bagi 11 ayat 36. Peter, Andrew, James, ngau John, ngau mayuh murid bukai, di kangau Tuhan, ngambil ke nguliah ke mensia, nyadi nemiak menua serga. Kita diberi macam pemberi dari pengasih Allah Ta'ala, lalu pemberinya, ndak sebakau. Pemberinya diberi, ukai dikena ngeninggi ke diri, ukai menggak dikena bambi uliah hari orang kenadai. Nyalai Paul nulis dalam surat ngagai Kristian di Rom, enti kita bisik pemberi kena benabi. Enti kita bisik pemberi melau orang, awak ke kita melau orang. Enti kita bisik pemberi ngajar orang, ajar orang. Enti kita bisik pemberi meransang orang, peransang orang. Enti kita bisik pemberi ngenyuak utai ngagai orang, nyuak utai ngagai orang, ngau ati ti gerah mudah. Enti kita bisik pemberi nulung orang, tulung orang ngau ati ti ransing. Enti kita bisik pemberi ngayan ke pengasih, kerjanya ngau ati gagal. Semua tu dikerja kita ngau tubuh kita. Nyalai serah ke tubuh kita, nyadi ke piring ti hidup, ti kudus, ti dikerinduk kalah talo. Tu mejalai kita patut nyembah yo. Besampi kita. Tuhan Allah, apai kami ti pemadu berkuasa. Kami beri terima kasih ngagai Nuan, laban Nuan udah beri kami tubuh tu. Ajar kami, awak ke kami beri serta nyerah tubuh kami tu, nyadi piring ti hidup, ti kudus, ti ngerinduk ke Nuan. Iar kami, ari semua pengawak ti ngasuh kami, ngerjau tai ti salah. Lalu sawap kami oleh kuasa Nuan, ngambil ke kami ngenak tubuh tu, ngeninggi, ngemesai, ngemulia ke nama Nuan ti kudus. Oleh nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.